Урматтуу мекендештер, Москвада акыркы учурларда ДТП'лар көбөйдү туугандар. Таксиге чыгардан мурда уктап, колдон келишинче бодро эс алып анан чыксаңыздар. Мына машиналарга карасаңыздар эми мына жестко ДТП болгон машиналар да. Бул деле бир мекендешибиздин машинасы да. Уктап кетип, ал жакка кирип, бул жакка кирип, көзүңүздөр көрдүңүз. Акыркы жолу 2 жолу мен тарттым. Бирөөсү уктап кеткен, бирөөсү болсо машинасы оодарылып кеткен. Короче, ушуга ошо мына жерде азыр карагыла, канча деген машиналар бар, бүт ДТП болгондор. Бардыгы биздикилер, мына. Мына машиналардан бери карагылачы туугандар. Айтайын дегеним, уктап, эс алсаңыздар, өзүңүздүн жаныңыздар, өзүңүздөргө керек болбосо, сиздердин жаныңыздар, силердин ата-энеңерге керек, бир тууганыңарга керек да. Анткени аларды биз багычубуз да. Биз аларга акча салабыз, аларды карайбыз. Кырсык болуп кетсе, аларды ким карайт кийин турабы? Ошого таксиге чыгардан мурда колдон келишинче эс алып чыксаңыздар, азыр мына жерде машиналар көрүп жүрөк зыртылдады, чындыгындачы. Туугандар, мейли, бул машиналар азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештердин автосервисинде экен да. Азыр мына автосервис тууралуу силерге маалымат берип коеюнчу. Кудай көрсөтпөсүн, эми жамандык болбосун. Бул жерде бүт өзүбүздүн мекендештерибиз экен туугандар. Өтө сонун автосервис. Азыр ичкире киргизип көрсөтөлү. Чындыгында бир дагы ушундай мекендештер арасында ушундай шарт түзүлгөн автосервис көрө элекмин. Азыр кирсеңиздер, ичинде прям комфортный да. Орустардын автосервисине баргандай болосуңар. Мына. Киргенде эле мына жакта, мына жер зал ожидания деп коебу. Бул жакка машинаңыздарды берип, күтүп олтура турган нерсе экен да. Жүрүп тураса. Ошондой экен туугандар. Урматтуу туугандар, мына карасаңыздар, бул жерде биринчи эле келип, кааласаңыздар страховка кылсаңыздар болот экен, кааласаңыздар мына путеволис бүт нерселер бар экен. Замена маслага, запчасттар ал жак бар жак. Кыскасы, сиздер ушул жерге келип, машинаңыздарга не керек болсо, нөлдөн баштап до конца таап аткансыздар да. Мына бул жерде бүт шарттар түзүп койгон, кофе ичип отурсаңыздар болот. Мына жерде Wi-Fi, Wi-Fi бүт барды бар. Бул кире бериш эле өтө бир мындай уютный да, зал ожидания. Андан кийин эле кеттик анда. Бул жагына кирели. Бул жакка кирсек, туугандар, бул жагында мотор иш кылат. Мотор кузовной. Бизге өтө бир керек нерсе таксистерге. Кыскасы, мынол таксистерге биз көп жолдо жүрөбүз да, масло алмаштырабыз. Бул маслолар ошондо 2600 рубльден башталат экен. 2600 рубльден башталат экен, арзан. Арзан десе баягы жаман экен деп ойлобойсуздар. Бул просто булар прям заводтун өзү менен барып оптум алган үчүн буларга арзан түшөт да туугандар. Оң тарапта кузовной, мотор, сатор бүт бардыгын кыла берет. Көртасыздар. Мощный. Мынол сервис өтө чоң экен да. Бул жерде мотор, сатор, кузовнойлар кылабы, ходовой, садовой бүт. Анан оң тарапта оклейкалар, таксиге керектүү бүт. Айтатам, любой нерсе бар мына жерде. Матовый дагы, сатовый дагы, ак сары, кааласаңыздар общий сары, тонировка бүт бардыгы бар ушул жерде. Сап сары кылып койсо канча болот акчасы ошондока? Мисалы, Кериолор 16 миңден баштап. Бүт сары болса, ак сары эмес. Жөн эле общий полный сары болсо 16 миң экен. Ак сары болсочу? Ак сары болсо 3500 бостук болсо. Ак сары эле болсо, өз машинасы алып болсочу? 15 миң. Болсо, всё. 15 миң 16 миң экен кыскасы туугандар. Көрүп бул жакта. Эми бул это еще не все, туугандар. 3 подъемник бар экен могу жердечи. 3 подъемник. Шиномонтаж да бар экен. Шиномонтаж, анан баягындай үйдө место жок болуп, хранение сакташ керек болсо баллонуңуздарды туугандар, алып келсеңиздер сактап берет экен. Андагы сүйлөшүп акчасын келишесиздер. Бүт барды бар экен. Айттым го, нөлдөн баштап бүт до конца. Эми кеттик мына жака. Бисмилла дейбиз дагы, урматтуу мекендештер.
Бұл жақ кузовной. Аз мен сізге көрсетем. Любой сложность, да, братан, а? Любой сложность. Мына чоңдығын қарасаңар, бұл жақтың, чоңдығын, Охо. Аз мына жақта көрсетіп қойыншы сіздерге парковкасын. Парковка кеңірі. Сервистің жанына мойсан барды, урматты мекендештер. Любой время келіп жудып келсеңіз болады. Мынау жақшы, мынау жақ. Мына. Мыналарды қарағылачы. Ушунча баяғы дытып болғандардың немелер екен да. Қарағыла туғандар, қанша адам дытып болды ойласыңар мерде. Құдай сатасын. Анан мына. Қысқасы парковка кеңірі да. Мекендештер. Парковка кеңірі. Анан келіңіздер анда бұл жаққа кірелі. Кузовнойдың. Кузовнойдың еще құрута тұрған жері дағы бар екен, туғандар. Бұл жерде краскала бүткеннен кейін мынау жақта құрытады екен. Бұл жақта біреу бар ошойта. Как раз иш болтады екен бұл жақта. Иштығылың ака, иштығылың. Аппақ. Көрдіңдер ме? Кузовной. В общем, көрдіңіздер туғандар. Айтатам ғой, таксиге не керек болса, таксиге любой нәрсе ушул жерде бар. Кузов, мотор, ходовка, садовка, подовка, шиномонтаж. Не керек тағы сілерге туғандар? Не керек? Айтқылачы. Лицензия бар да, братан? Лицензия, страховка, путевой лист, любой нәрсе бар екен, Анан, если сілерге керек болса, официалды түрде чек тағы жазып береді екен қолыңыздарға. Отчет тапшырыңызға керек, біз чек сұрабаймыз ғой негізі. Вдруг керек болып қалса. Мына ол жақта чайхана десейін. Бар ба? Өзің өрдіккен да, өзің өрдіккен. Мына моторлары. Ана. Химчиска алып берішті, мақтан тұрайын машина. Давай. Химчиска олауа? Да? Сіз келесіз бе? О! Насыл сана. Шумализацияда да бар еткенше. Тап-таза алып қойышты. Химчиска да айтты, ой туғанда мына. Химчиски бардығы бар екен, Келтіріпсіз, дака? Өзіңіз довольнысыз ба, ака? Бір-екі түр бар екен, мына ушын шықты. Қаншаға түшті ушыл химчиска қылышы? 7000-ге. Полный тызылы бер, да? Полный тап-таза алып. Багажмен. Багажменен. Машинаңыз жинау қалыптыр, Шумализациясы да бар екен. Ақадағы нелер бар айтылбай қалған? Бүтіл айтты оқшайды, да? Бардағын айтылды қошайды. Бүт бар. Компьютерный диагностикалар да бар. Мол болғасы ол яқты әме. Автоэлектрик, Автоэлектрик та бар туғандар. Ходовой, мотор, кузов, автоэлектрик, обклейка, шиномонтаж, кузовнойдың краска бүт. Парковкада бар. Парковкадан жаңа мойкада бар екен туғандар. Газ қойылғандарды чечет кесіңір, Газ қойылғандарды бар? Газ қойылады ғой, анда снимать етшет кен. Бірақ мұнал сервисті көріп сүйінтам мен, Чоң кен, Мен мұнандай чоң сервистер көрген, бірақ оны кіре берішті, ысықтығы, ес алып кофе ішіп отырған жерлері действительно көріле екен мұндай сервисте. Көрген, бірақ орыстардан көргенмін да. Өте чоң шарт түзіп қойып тұр. Өте чоң мұндай мощный түзіп қойып тұр да. Жақты бақа сізге? Хранение жоғырда. Мұнал жақта екен да? Мұнал жақта өзіңіз лишний баллоныңыздарды сақтасаңыздар болады мекендештер. Елестетті? Лишний баллоныңыздарды шол жақта сақтайсыздар. Мұнасы саңа. Ошол.
Бар болула туғандар, өзіңізді мекендештеріңіз келе бересіздер. Қызматыңыздар дадайым даяр. Түні адрестерді қойдық. Мытышы туғандар, Мытышыда жайғашқан. Телефон номер, адрестер барды ушул жерде.